Kene kedai ke Akashvani Shillong, ke khubor ban pule dailu setas im, kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Yakran Menteri Rang Badu Narendra Modi, Badu Presiden ke Russia Vladimir Putin, hadal kikendon ban nang penklan syuk ya ke Special Privileged Strategic Partnership hapadeng ki atli kiri. Benyau UMLA ke Shillong South, uba san bor shulai halo ke jing pentip balapen mi dangshen kabakhang ya ke jingti ya ki marpok hendo. Bat ke sarkar kala shim kat to kani ke senjam na kamta ka bha kamiat jong ke nong thok kubor ong ke menteri jong katra Information and Public Relations ke Meghalaya ikong amparin lingdo. Menteri Rang Badu Narendra Modi henen kasngi ulaya keran ling baka telefon badu Presiden ke Russia Vladimir Putin halo ke jingkan art ba jinglet thma pedeng ke Russia bat ke Ukraine ha ke jing tho bala penmi ha ke social media Modi ulong ba ulaya keran bat ya tai badu Putin halo ki kendon banang penklan syu ya ke Special and Privileged Strategic Partnership. Menteri Rang Badu ulong ba ulapen pau laki jing sngo jong una ke ke ba ulayoi hadin ke jing let jingok badangshen ya ke Ukraine. Ula banru ya ke jing yang scam ke India halor ke kular ban kersha ne ke rai ba menshwa ban wanra bat penne ya ke jing suk ha ke ne ke jing ya kan ar. MLA ke Shillong South uba san bor shulai henen ke sngi ulapen pau ke jing binyau halo ke jing pentip balapen mi dangshen ke bakhang ya ke jing ti siap bat mau la ni ki wei pat ki marpok hendo na ke benta ke jing don kam ke barit jong ki trashnong. Habakran haga 0 hour notice uba shulai ulong ba ke jing ti ya ki marpok hendo la jule de ki trajaka ni trashnong ha ki thai nong kendong ban ai kamai ya ki parashnong. Da ke bakadauru baki try kali kamai ki shakta bha namar ki hap ban siu ya kador ke bahe na ke bentaban pentamai ki permit kali bat ki wei uba sanbor la ajing mut ke sarkar bakan penkala ya ke Meghalaya minor minerals concession rules arajar khan rio da ke bakar pat ban penkala ru iki kendon ban ajing bit banti ya ki marpok khendo na ke benta ijing don kam bakhandiat hapo ke mining lease lani quarry permit. Haba jubab ya kani Deputy Chief Minister uba Preston Tinsong ulong ba ya ke Meghalaya minor minerals concession rules arajar khan rio la pentip da ke sarkar jilla bat ke jingdon kam ban pentip ya kini ki kendon kalami na ke jing bishar bat ke hukum jong ke High Court ke Meghalaya ke bakhang ya baro ki kamti marpo khendo. Menteri ke Kambari ke India, Dr. S. J. Shankar, bat Menteri ke Kambari ke Brazil, Moro Vieira, kenya penyat lang ya ke Joint Commission meeting, bakandai jong ke India bat Brazil ke Banlong New Delhi. Shwaya ke jingalang, Dr. J. Shankar ulong, ba kumilanti ba ke jinga kren kinlong ki baseso. Baro alngut ki menteri kelaya keren halo kilat kilanti banang penyak caplangi ki jingmi na ke jingalang jong ke G20 ke balong hakas nembaladem hapo ke presidency jong ke India. Ke Brazil kan penlong ya ke G20 summit ha ke kat prabat kat kandai tarik unai wing menta ke snem ha Rio de Janeiro. La ban penkan mau ba ke India bat ke Brazil kiladon ke jingade bat jingatre lang haki babun ki benta. Ka Micro, Small and Medium Enterprise Promotion Council of India MSMEPCI kan try na kabantaban kintir ya ki RTGS bat ki KTGS na lor ka bathaw ya ki shipawa chartali kilat aikam ha Nagaland menta ka snem. Ucaman ka MSMEPCI Upradip Mishra Sarkar ulong baka council kan sawanra artlik scheme ka Retail Trading Guarantee Scheme RTGS bat ka Kisan Trading Guarantee Scheme KTGS ha unailur bat risaw menta ka snem. Ula pentip ru baka jingdon ke petroleum oil bat lubricant ni POL ha ke jala kadap kabyang bat an sa pentip pat yakipat ba syapang ke jingmang ya ke POL na ka benta ka wei pakawei ka nong de la ni ka dealer na do la syai ka singi. Baro kinong de ke deban ay ya ke POL syakipat ba bat an pensyitom kat kum ka an ya kitu ki petrol pom ki bakhang ya ki jaka de petrol wat lada ke jingdon ko umpenyang kabyang. Kene kedai ke Akashvani Shillong ke Buan Lam Shapi ya ke Kubor.
Kementeri Jangkatanat Information and Public Relations Jangka Meghalaya ikong amperi lingdo henen kasngi ilong baka sorkar kala shim katok ni kisin jam na kabanta ka bahaka miat jangkinong thok kubor haba jubab ya kicing kali jong ba san bor shulai halor ka medical welfare scheme na kabanta kinong thok kubor kementeri kala ong ba ka journalist welfare scheme arajar khandai ka ajing rap pisa na kabanta ka jingsha asuma ka koit ka kya jangkinong thok kubor Kala pediam ru baka welfare scheme arajar khandai ka long ka balarim but ong baka sorkar kan sawanra da ka welfare scheme ka bathamai ka basong dor lai phausan lak tengka bat kidang pen khre ban pen he ngan pulibian bat kidang perkhat ru ban pen he ya ka jingra pisa da san lak tengka shaki bahaying jo unong tho kubor ladaja ka jingyap ya unong tho kubor ha ka jaka shilak tengka ka baki ju ai menta Kalau ongru baka sorkar kadang wat ekalat ban ai bai bam temen yakin ong thok kubor bala shong than wat la kam la ban ai stipend yaki na mal thung kam yaki daki ken hun ni riu shimet ndrai unong thok kubor ude ben yo la kumnu khat sam hajar tangka shibanai bat dei ru bandon hapo ki ken don jongka EPFO ka sorkar pedeng kala penmi Yaki kendon jing betha ki bayan na kabantaban wengi ki jing jing ki pat ba da ka jing thmu ban bo da ka por ban wengi ya ki jing Katanat personal public grievances and pensions kala ong bayaki ni ki kendon la wan rak nang na kabantaban penkup bori ki nong shong shnong ban pinya bet ya ka rukom trekam ban nang kampen shai bat pai khamat bha shaki rukom ban wengi ki jing jong ki pat ba Kinong shong shnong kila ban register yikijing jongki da ka balet ka website www.pgportal.gov Kitanat kusokar pedeng bat kitanat trekam kede ban thong yiki noodle officer na kabanta ka public grievances ki ban pet ban bat penyat bet yaka kam bat yikijing balala ban weng nsapa shakinong shong shnong lingba ka SMS bat ka email Hamanipur ka sorkar jala kala rai ban bu da ki bor sipai ban pahara haki petrol pump Menteri ka State Consumer Affairs Food and Public Distributions UL Sushindro ulong ba ki rius neo kila shim ka bu ye ka jing sinjor ka an haka jala da ka bat the ya ka petrol bat ki wedi ka umpnyang na kinong di klem da siu pisa satya Kani kala pau hadin bakinong de petrol kala ujo sa ka sorkar jala halor ka jingle don bor jong ki rius niu bat day na kataka daw ba ka sorkar kala rai ban bu da ki bor sipai ban pahara haki petrol pom laong Menteri Menteri ke Arunachal Pradesh Umman Natung ulakantu ya Menteri Korbari Amit Shah baon pak ker sainar no hakijaka khaput jong ke jala khanang banyada na ke jingwan rung tu jong ki priu na ki kampen trim jong ki erang bat na ke jingerung be ai na ka we ka ri shaka we pan ke Arunachal Pradesh ka don ka khaput ba shispa anreu pau kilometer bat ka Bhutan na shapang sepngi Bat 6,000 prapo kilometer pan na shapang shatay bat shapang lammi ngi bat ka China bat sauspa saupo kilometer pan bat ka Myanmar na shapang mi ngi. Ka BSF Meghalaya Frontier ka penbana ba kala penlong ya ki Intercommand Women Wrestling, Boxing, Judo, Arm Wrestling, Weightlifting, bat Powerlifting Competition arajar arposa. Ya kene ka jiya kop ka balasdang hnen ka sngi Kaban kutno menta kasngi arpu pratarik la penlong ha BSF campus Umpling Shillong. Kila don hinyo pongut kinu yelekai na ki Eastern Command bat san pongut na ka Western Command ki bele shimbenta bat pen ila ki sam hakani ka rensan yelekai banyak ra ya ka nam jingjob. Haba ajin kran hakasngi play USH Harbak Singh Dhillon Inspector General ka BSF Meghalaya ulay ro ekenong shimbenta bat pensluru yaki baken penpa rakisap laka bor baka jinge sha jongki bat ban bat ru ekaminsim bashisha jongka jingle ka sports katto ko kubol kala kut naka Akashvani Shillong hakapo prabajing in so baka daily station naka menta ki kubol kani kadai ka Akashvani Shillong